Kinonyalam Kajantian National Council JNC hakashi tarik jemang kilalit tuklar mardor halor kajingsha pensange kam kendangut ki local home guards ki balatrei la kumbash pau bat khatsan snam haka power grid ka company electric jang ka sarkar India ka badon hakliriat East Jantia Hills. Haba kinonyalam joka JNC kila wajing tip na usana tanudas chief manager kanika company la batay baga sarkar Meghalaya kala penkut ya kajing trei jong kini ki home guard hakanika company. Ka power grid kan sa bujiti de ki security neki waypat ki agency jong ka sarkar India. Niliang kayo ka Jantia National Council adin wana yo jing TV wakani ka power grid ka amini apa din syndrome ini apa East Jantia Hill district da penduk krak ka yaki kendingut ki homga wa nini na po Jantia ki yang i dokumensen ka wasya kya ni kisni na kiliang kayo ka JNC da hiari wo yacham wo he yang gani ka power grid o santudas wada sign yang gani ka notification wa kriya kam no yang gini ki kendingut ini na kiliang kasenhi da wajuri na kani ka power grid wa to upne ka ya gini ki kendingut da hak jingi kalam yang wa gini ka power grid da chemi wa to kani ka jingtmu ko yang ka wa thumno da ki witawan ki agency wo man kam kita ki security guard hapo kani ka power grid to lengba ka jing yo approval gi na ka state government da ihi na kaliang ka JNC snyawi wo punrem jor ya kani ka state government ka umam ka jing bakli ne benta ki civil defense home guard ki ka kajing sekiat hi hawa ka state government da am go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh sang approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard ki yang jg kra do apa Meghalaya andre kini ki central agency jg kra hawro ko vi gari India kita dah kajing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wo kini gi ya ki kra yang ka ki nong sunong yang ka state yang ihi kam ke JNC da wajuri na kini ke power grid ke jingi kelam ko yang tuna kaliang ko yang ki depan por gini aduk kini ke singin kong ke singi war ini kaliang ke sen da kini ke power grid bom ye ga upna ya kini ke kendengut ini kaliang ke sen da ulai da keluti ke wateng ne benta ke hop yang kadi wa ke guru ko yang ne ba kini ke jingla satu betul fail gana do ka state government da hakini kisngi ki wadawan la ini kaliang ka JNC wong kut ga kini ke jingi kelam ko yang idu ini da persang ile o iklam wa o minister concern wa topat ya kini ka benta wa mto o ilat ya kita ki agency ki wanabar hawadang am ki bru ki yang ki agency yang ke state government ki yang da kini ki jingjam am jia ka do ini hendrai la dapat ya kelen da dapat ya ki private company ki am po kini ke district ki yang ila gue wa to ki agency ki wa to yang ki security guard wanra gi na barbar kani hi penpau go ke jing yoroj ya keri wa ka bru ko yang kani hi penyo go wa ka sarkar mem chenya go lene ken po go ya kiri wa ka bru ko yang ki wa da train ki wa ya ka training ko biang wo man kam ki security guard te hi kwa pa ka message ko clear cha ka state government wa kani ke jing elat ya kini ki company lene ya ki office yang ka central government wo wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jing kine ya ka jakpo yang keri wa ka bru ko yang i kuai pa ka message ko clear sa state government wam to ilat go wat yakini ki private company la kajing sket wat yakini ki cement plant la to ilat go yak agency kam ka civil defense home guard ko yang umangi kam ka security guard me ba kam yo to kajing kerdo jam ko ka state ko yang deman ka chawa palat handre ko open house i wana perdi kini kajing do jam ka state government ko yang da perchanga we approval ya kita ki agency ki waman ki central agency wo le gi ya kita ka security guard ko yang ki po ka state ko yang jadi nak kalian kesen percajur ini, haju ipor la kentu ya ke state government, wasnya bahau perkatwa ya ke home guard department ke yang ke state yang nada amkam bomje ke ni ke home guard department pun biang bru, imam percaya iwan ke wanabar. Handrekat wadang je, tentu kilat kiluti, mau ikra swa ya kini ke home guard ke yang ki amo po ke state yang